Zdravo! U današnjem videu pokazat ću vam kako se namješta kompletno palac, znači svi zglobovi palca, pošto mi jedan prijatelj preko YouTube-a zamolio, sabio je palac i sad ću detaljno sve da objasnim. Mada sam već snimao vežbe za namještanje prstiju, ali evo sad ponovo. Evo imamo znači ovaj gornji zglob, ako iskoči, ovaj ovdje i u korenu dole u ovdje, ovom delu dlana. Znači ovaj gornji može na dva načina. Može recimo, evo sa papirnom maramicom, najbolje da ne bi klizao prst. Znači ovom drugom rukom držim taj gornju polovinu palca i samo povučem ovako. To je jedan način. Drugi način može preko ivice stola ili nekog dela namještaja, znači preko ivice stavim palac, drugom rukom držim i klimam ovako dlanom preko ivice stola. To. Onda ovaj zglob u korenu palca nam drugačije se namješta. Znači, recimo levi palac je u pitanju, palac leve ruke. Uhvatim palac drugom rukom i stavim ruke iza leđa i ovako povučem. To je to. Međutim, za ovaj ovdje zglob u korenu palca ovako uzmem, kao slično rukovanju i masiram, znači masiram moleći se Bogu, znači dok to radim, da bi ta blokada koja postoji tu, da se to otkloni i da se taj zglob vrati na mjesto. Eto, snimene. To je to. Pozdrav svima.